Kajingbu ya kijing maham na kibor sarkar bat kumjuru kibor senong. Ba omdei ban thangkulmar ya ki klau ki betam klem dadon kam siam lala ban te lakam ya ki riusim kebo. Kini kalawan ra ya kajingdu ke bakrau ya ke wei kelong yeng hak senong nyang dai hari boy district. Ha ka ying kasem jong ka kong no rebel kharkrang. Baru bak krau bor kapeu hadin baga ying ke baga syong kisa. Kala syak bamdu ha ki theli deng bat ing kong khat. Kebalong ba kajing kem ding kene kajing kade na kajing thang klau ke ba klem perkhat ya kajing du jong ki wei. Kene kajing ja kala ja sibanai menswa kata hak arterik ulber arjar arpsan ha ka por sibaje siteng no phaisngi kat ba ki dikhot jong kene kelong ying kim siam ladon hayeng bat kala sudon bok ba om siam ladon mano ki ba mensau ha kene kajing ja bat kene kelong ying kalamat kajing e hadin kete kajing ja namar baban kajing do da kajing ngolem halor kene kajing ja ka basngsi ye kete kelong ying ka kenhun kinong roi hapo ka wei ka kenhun ka balatip kum ka Ribhoi Sur Batiang Association ha ka khat artarik wayong arajar arpsan kala penlong da ka jingya roi ngobha hayo bhoi rombong kum sibenta ban kentu ye ki paj ba nong lech nong wan ki paj ba nong song yo ki paj ba shnong bat ki wei ban no senyang shekne kalong yeng kat kum ki jingla jongki kabasngu tenat kalong bagi paj ba ki buan sngap ye ki jing roi ki balar roi da ki tinong roi ki badon hakne ka kenhun kila no senyang bat hakne ka sngihi kini kenhun kala IT bat no senyang da kepisa kaba arpo hajar tengka syakati kelong yeng. Aku apa ni tu ia tiba, tapi sah kabang ila depan yo, lu hadit ba ila bu yang gede, sembuk hane ba ila play ro amat jeng pi ba ro pila ban hi mah. Kalau kayak ka jingo ya kata di kisahnya, dan bala yo dan lagi prabe terelang ne ladon sedua di daerah lang ngarang ngepi tu disebut. Tetapi sah kabang ila yo ban lu mentang hakili baro atlik sunduk nagi pi jeng pi sama. Mereka juga belum jadi bawa ahli untuk menerima kalau lagi mar di mata di bangalat dan perjalanan itu mana? Kalau bisa kami adu hak kendai ajar terus pak lai porongka. Di sini nggak sobat ban dia orang bersonjong kalau belum seping bergong ban ayah kan mereka bisa kalau hak kendai ajar terus pak lai por sakit rai bermat ya kan mereka kecilnya. Pasnya mah? Pas ni kang? Kang, ai kulai, jadi ni, hakan ai kasih barak kawai, bagaimana yang terlat ni hakan ai, ya kan ai kajing ya, hakan ai apa jauh kau lembang, mereka dah kajing start, kejang ni kum kitrai, ya kajing ya, hukum kan ai, mereka deh nak iga, nongrang, napok nong setia. Kaba ublay uay yakala kaba ikaw kaba ikalong kumba kalong hakane kasni muka hanre yai ublay uay kasap katalan yai kaba itim taw lampi yangi kumkane kajingjia kumne hakane kapor khantam ya ine ramba snong jong kane kaboy lembang ro na ai kublay kentang ya pi hakateng bijum krai jeni jispress ya kabapi pinjo hakamet kebesar kebaklan bapinang la ban krai na kapor singapore na pilak ketiang semua bah ya kane kasni kebaklan kumne hakane kasni baro sisni andre kantam bat yakine tinong ruwai baro kebalayang wai hakane kasni baro sisni
Henry kalong ke cingwa ke batiang ke basnu tenang ke bani di sengap bat ni yuk sengau dalam iskor oi kan omlong le no kena ke cingwa bahkan rum hati gak nur peti mensim ke jemi iwe bat kam tam yakine kinong no yakane ke donation ke bai ya no hakane ke por yakati ke jong iwe ibalan no hakane ke senduk ke babu hang ne hakmat nrei udlei unkerku kerpang ya ba iwe na ka we ke snong sa ka we pa ngemla banjar kerteng ya ka snong ka we pa ka we nrei dibayad benti nang ne saudong ya badan ibai putre badyang ibai gompi ngam syam suka berkai Marsentip kata kajing sa inyem, karena kajing inyem sa senong nyangdan. Marmar ngapun ya ki membaga jom ki tim na jom, wang makadam kajing ja kuas belasa, ing kajing hati pun nyangdan. Ini lek kumno. Tinggi perkat bangin air dekat pisar nyangdan, bandek karena nolak nyangdan, ditau kawe kalat kelong, ban ruai kemat jom pejba, ban pesno so pejba. Sepang kacingnya zaman ni kalong iya. Imdon ini banai, nanti kita tang kasur tinawai, sau petba, badut banam sau petba, lama tak ni kalong iya, kepala jah, hari ni kisni belalino. Mending sisi ngatap dan solusi pangai baka beneng kaslam. Mereka ainu yuk beli, dua yuk beli ngam bangilet habang ilet, lama tak nak kam kebabaha, lama tak imlang salang. To try darap lang yung sisa kalong siya punta hai bang inu idam mobleng ipan ni kay apa kerja ipan madu dodon iyo siya taka mariang kababaha makasi kadlo ngidap lagi dokumen ba program bani kalong kabayan pek dia ringi ai gublero kamtam dari rumah sedang tukang sedang klem kapan sedang martong pangimut pan kolong kata program nama takat jing siang ladat yang kata kalong yang penlang baik. Boleh sibun rumah senang, boleh sibun eksekutif komite senang, darbar senang, rakam tam di try senang dengan mereka barang bang. Ay boleh ru lamat lagi nang ruai, film kajing siyo, ngasupun kilawan, bat kisutu bakataka buram, nimdan kam manyo marmar kam nasuldan. Boleh itip kambai kay baro, kadang ilan ang kam beruha. Ay kuplero, irong Kibung jiwa ki klau hitam Kidin isi kiroi Kikrem kikrok ki mau tenang Mariang baka kersoi Kidong keliat ya rong kiko Iklong ki mau jing show Siapa yang tak spontan
Sedap tinggi mau bersih yang iki ai bersih hey buat bendo jayaki kilo kasih cinta jemput dia Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai ndriwe arnyo lai